1.3 FM, 45 minutes down, 8. Yeah, that's so it will feel Hajimedi no a matching or frame Obuoba Ofori Amanfo. And Ukiada November and there to so edu and so yeah, share ni mu say oswafo a no and ohwe Ghana sika sem so or dia kon homa sika aye de beboy ho bra afia ye kwakọ wura mu 2022 no or de ho ensem kwakoto o meyi mra hye bidwafie no anim ye di kan ka kire mu dada se nia ebekoso wo hobia no. You can trust us. You are rest assured. Say, yeah, the bema Koswa ni tie because yen hane de wudi achi a na udi radio papa achi. Nyankopon shirao say mo make yen number 1 and the family radio station. Me pacho ye de woda chintin komo de ba ya che kakra ye share da. Edu ba bia ne ama ehon komo ade wo. Na fe ya san e de aba. E na no pay woda chinti ne ye sua e de aka ho enie ye kradwe na yemfa mu nsem no emfa ema wo na no pe woda chinti ne ye ka kire wo ne se press for success. Yes, you won't get it all rosy. Want it, I mean sense to be press for success. Yes, you won't get it all rosy. Sanity. My family and Cassia Cassemuni and Church Union and Tiasia. Abrabona Yebono. The idea was so many your target. O this see when you say ye benkuna maker. Say ya donna maido. Say a ye a dear ben a me, dear me yina. Ni simeni so. Pa! And say, Medi ye, a womb. Into say benkuna maker. I was semi benku. Eba be ye banku ye de chen banku won potem ho nyina se eye lebra adwuma na me ye me do adona me do no e wo se me kokodo obi afuo mu a eye fe chen obi a ede me ye mason e wo se me madwuma me ye se mason no e ho te edi mu na eye quality e man crofo e request e demand every day. A juma biara me ye no tie I was say the best. Me say was say den the best. So we show tirim ka say dia me ye bia no I was say me ye man ye the best. E no be show den be show nkuran am wa yiro ho aye no wa ye ni ye. Me say be ye dia ba de e no be show den be show nkuran am wa ye na wa ye ni ye. Afei nkonimdie e na be ye wo dia. Se o pese o succeed wa abrabo mu a unya no easy sao enye butter and bread me say enye butter and bread so obenya ne so simple dabi obe bread obe tia pan o pese o di a asase no obe bread na so mo waba mu winners don't quit omo quitters they never win. Winners don't quit. And those who quit, they don't win. Fasho trimusa. If you really want to be a winner, and Fahone said, yeah, achi wo abrabonim. A tell be a commodeo. Sre, Fanku sra wenim, and more be who is a commodeo. Ni o yen ye, a super bam for so dachi. Ebi anadi woo, ebi anadi yo say, ubu pandi good and tomb. But a china, a super bam for swam, a wow shall be say, Adi ma ye, na ye, the so bam for so the many penina. A sassiana would ya in Kaya and Agnes will be put up a Hinkan Femono. Unya, Nanya better. Baby power de in machine CD Bessie, and also better than so trouble, any other pa, any in securo. A better name and so train any a cutia bo. Now so you're not gonna say a year so said dang. I was so a deal ready to be seen krum a Hinkan FM or the be seen krum and pam pa or the ababa be seen krum a me ne a swab for so many penina. Okay, so was shas ye no we didn't check her pinicodo for her sing her any boo na bemua and can ne and can Hinkan no and can you never be so at Nebi. Debbie.
nea wodi asi wani so no eno ana wo so wodi si wani so no yire wo ho emfa ho ni ebesi sa wo yire wo ho na aka che won se emfa ho ni ebesi nea me pesa me nsaka ni eno na me pesa me nsaka enkrofo be bodin enkrofo be keka nsem afa ho wo be tibi ebi nso won te emane hawo de wo be te no wo te a no apuragu wo purugu no ko wanim ti ena be mu adi nkonim so wo ye ne saa I can assure you say Nyankopon ongu animu ase wo be hye wanimu nyam wo da chinti ya ye ne saa ma me da si bebre. Happy birthday enko emfa ema wo fra wo Mary Entwiwa Yeboa. Mary Entwiwa Yeboa. O ye nurse ewo government hospital odan achim odan aban ayare sabia ehoro na wo ye nurse Mary Entwiwa Yeboa anopai yema wo happy birthday we efri Father Dixon ahinkan Father Dixon eho eno se yankan kire Mary Entwiwa Yeboa se omano happy birthday o achim odan aban ayare sabia sanso so na obi nso di bia ba ha ma yankin kan bi wa ha na mo nso mfa ma no ohene saa de yifiri me so na mintumi kan we mu message ne mfa ma wo mo na yanku yanim kama pa aha enti we mu so de a mo de aba no o se den all right we say mamu achi Obuoba Ofori Amanfo nyame onhyira wa no pai memo achi megiri se ho ye we dia mesra wu ma memfa wakwanyan yi so na menwehye miankasa me brother Kennedy ohene Ofori a glorious happy birthday Nyankopon onhyira no na ne mfie fofora wanyan enye nhyira emfa ma no ade bi obeye bia nso enye nhyira pa Onyankopon onhyira no bebre or say or the free the corridor of Ampofo Bright na just say Ampofo Bright a owo odan enkwanta Ampofo Bright a owo odan enkwanta ena wo wishi eye Kennedy ene odi ni birthday no happy birthday we so say o say Obuoba me ma good morning awal ewo abenase me pese me bisa NHIS for no say se obi kokowo a NHIS no ekova no ana obi kokowo a NHIS no ekova no empanifo ba NHIS ebi bisa omo ehon enkomo e di ama because o make allegations bi say watua 150 ene niam ahoro e ka ho what the abakra the date any papa in any abre or the date ni nyina san de aka ho date ya na yire kokko wo ye or the ni nyina e de aba na o kire se em so wo mo charge ni bi na charging se no ama we dwa papa enti na yemisa NHIS empanimfo ne ma no se oba okowo a eya eyi free ana opani yate omo tena ase a yebebisa wo mo saa asem no e di amount NHIS nkomo ne de mia minimum sem mo ye interested pa ehun hia mo eni nti na ye nsoso ya de wo mo aba ne yebebo mu nkomo e di amamo no nti koso atie yen ebre ne so a ye no mo besi nkonwa na afei yetumi ahye yen nkomo twetwe no ase e di amount koso a na efa wo nsoso wadwen kire ne fa bra wo ase bisa bi nso a obi de ne de aba unsu betimi de wo de ne de aba na ye bisa kama e de ama no we nso say a teacher for no a wo de wo mo adesuafo ekokọ ye adwuma ne de enye na uba amakromu a amakromu sei a teacher for wa amakrom wo mu subanya no wo mu subanya a teacher for mo wa amakrom no o kire se o mu suban no ene nti o mo tusuntu o mo hofo a teacher for am wo amakrom ye besere mu ada muntumu hofo onipa na ode baaye no enam se wabɔ kuro ni din nti memfa ono ni din ne mma wabɔ kuro ni din ene nti memfa onipa na ode baaye no ni din emma ne pa cho ye teacher ni wo ama kuro mu a aba henka na fam yi na watu hofo enkofa obi ba nkwafuom opɛ sika no ye di tua wo ka no pɛ apaafo tua wo mo no mo konko doma wo kama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
because wo crowd will be back afuo mu na sa asem kokoba wo na wo de ho akoto amane mu so ati ase eni nti obi se ensoma me ba ensoma no mane ne nam ne ba bi wo ankasa kokoye de wo ye no na sumdie mra yete ye ho ase ye ho akine na so wo yonko so won te ne ho ase mi nya wo ameye wo wada wo so so ati ase ama kuruma teacherfo de bibiri no aye me namfofo eni nti me srem ama kuruma teacherfo no se na me kan boko no me kan boko yi na anye yi a afebon se eyuja ni me se ya kan boko yi a teacherfo de moti asem ase eni nti mati ase omo se mo de nkwala ne kwafuom ama kurom a teacherfo amwo ama kurom me srem muntum hofo emfa mame as foam se me kan kire wa no payo se open mattress papa ada so na wo de adan down ho a as foam ena me kan fo de ama wo se pillow ena no so open a me kan fo as foam e de ama wo ana student mattress na wo pe de ama osuku ni no onso so de as foam na me kan fo de ama wo ye wo bed sheet ye wo duvet ye wo towels wardrobe ye wo sofa type bi a on sabi tumi akabi kama na odi akodi dwuma bi apese odidi as foam se wo kede a wobenya bi wo ho swedru across so achiase wobenya bi wo ho sa nso na odan wobehunu yen e wo Intiamwa Hotel Junction e ho no na wobehunu as foam se yedi Christmas and into almost so the Christmas promo no bibre no a e di aba e pa wo frame 0552 997330 0552 997330 and 0245 01 1255 0245 01 1255 ash foam or say feel it know it K Asenso Limited enso so asoyemu ene edi dwumadi de ebremo oba fie ha no mu ankonwa etete so nyina no eye K Asenso Limited mayenko ahoma ne so ne yenko nkotwetwe enkomo wei emra sisia ye call na ye ne Ira Charles Ejeisoa oye National PTA chair ye ne nkotwetwe enkomo Ira wote yenka no pay yam wache e de ba henka na FM so yo mejimo so esumichi amatifo nyina ne awofo nyina ogana apumba ko de nyame adom ye de rade ase ye yan ntie se mo so mo de mano atumu a mo ka kire aban se mo sre no ada yen revisit discipline protocols wana ewe yesuku ahuru mu no yen sign revisit mo de ensem bi sa atudwa mo kire mu san your friend is saying me can say communicate na you release you say after our conference or radio and say more with me and to answer sa enye hwe han sa MI no sa na be dia ene ye momodia na nyina school before actually ene aban actually that is the Ministry of Education and DES actually na ye nyina enhwe se dia ya yebetumi abre na ase se entumi ntu ase kwa bwa yebetumi abre indiscipline ase ewo schools no nti enu na ye kan say and counseling function properly near air functions on the resource bina e pe ni e resource mo a no mo aye adwuma no se be ya nkwara no be mo asede ne ye so mo ye ne se so mo ye all the time ne se on se wo kan sem etu bi adwun mu breso no ma at least in kai bi eba no to kai say sadi we say na ye kire me se ma menye say na ye kire me se menye no ente ba na sa na ebetumi ama nkwara na so eni adom ho so then ebe sen afidie se ye church of any mani nyina na wokoye na afidie ye twu aso a na ye mamra no aban mra ene wadia ene na nya dia obetumi akobli mu bi se obi na aye I don't know na sa communicate ene ye de bae e kan nyina so no na ye chere se even the guidance and counseling unit no it be boa man kwara no ehu the career development no and teaching almost school no eboa. I see. All right. Inti sisi ane de niamo ma awofo ani teacherfo nyina ate ase ne se mu gina o machi nti de beboa ama discipline na course school mu no
Omonsan konko famra. So I say you can't say Omonsan ko famra na a bit murky and yet idea clear because you may do what na ACC was schools more and then see them penny for share and we use any man free. So that's no any teachers actually na near GS code of conduct no so yet to me at the age man. Now for the young man say there is an authority in the school. And the work quiet the work was a the pa. Teacher be and who are better the money because on one teacher he is guided by the syllabus and the curriculum. So and a headmaster headmaster be and who are better say and the money school. And you should be sometimes you know from social media no can technology say few crap eventually if you free sometimes it will be free your communities and I'm calling me my for the and what they say to me nema aban mrana or all right. Yera ma yena say yagidi say e very clear to omo etie yen mo point ne nso emuda ho nti anope ye beda say na ya san sra wofo ne say mo nkoso na mo ntaya teacher fo na chi etore bi na teacher ni o discipline akwala na ma me na di akiri pam na akwa akweka na dwen di akiri teacher di no e ba sa eya na ema the teacher no ni moral e kofem nti mo nso so ma sorry die ye beda mase na makoso ane mo nkrofo nso akasa ma yen that's na ka to e be because ni wa boss yi ha de no de ye tu ye nuanom because me awofo nti me nuanom ene ada awofo no say ha de no de school move on authority wo same teacher be ya de na say anko yi a we have the school authority we have PTA executives there it will solve adentina obeko na afide ne ense no esa na say na wo kan moral no beko down me gina me nua a teacher oba sometimes oba na ne nyina akọ esa say ye mo abaye ye hwe nti kwa nda kasa na baye ne awujampo so ho na say o catch say ye say na say bia esen bi ba ese ye nya betre na yetniko na ye ne mo kano boko enti waka me di say na wo kan ma awfo gina 80 o ati okay ama ye nyina aboaye na no apie asinkolaba. Okay, Yera ma yena si anope. Yo. All right, inti yani PTA omo national chair ene ene twetwen common Yera Charles Ejeisoa watuyefo moma yentie owofo akwala ne ko school na ye niamo ho sem na teacher ni ne tia no a oba anyabotre maamefo ni bitie wo je se ne ba ne oba akwala ne ba bidru fie a ohunu sa akwala na chi abia no a wakoye teacher ni na action. Sa maame na osun ko duru ha ya kire onu nso hwe na chi be tre ye wi ane de na tena se ne ya kire mu a kire no de ba ya akola na chi abia nyabotre because o pepere ho ade bia mu ade bia obetwa wrong meat into nyabotre no akọ o se akola ne ba fie no na chi abia e ba ne sen na wa kire mu a kire o anso wani a o se me pa kire o onim se akola de obetimi atia no bata ba no kra wo ba no nyabotre wo na kasa kama bate wo fu ni bi wo no mo a na me chiradia na wo de sasu o ba dwo entrance wa ansa na me kura mapie nyabotre ne yemfa ntete mmofra no na o muntumi mra me dache nkwala papa ene mpanimfo papa ye da sibibre. All right, inti sanya me di kan ka kire mo say ne we have a date with a national health insurance for no ebre na so ye no mo ka kwotwetwen komo ye wo general manager e de ma national health insurance scheme ewo eye achimodan ha ofi ha sanso so na ye wo mami adoma kisi ono no ye kasama for de ma NHIS omo ha ye no omo e betwetwen enkomo empanifo anopai memomache ya minia umpomboko de nyame adom ye de radia se mami adoma pumboko nyame adom bibia boko ye de radia se. All right, yenim samu di mo week celebration bi mame nhyase mfem free general ho ansa na maba PRO ho and mana nhyase free PRO ho mom district manager nhyase free manager ho ansa na yaba PRO ho no manager maso ye ho ye boko de nyame adom bibia ekoso
said yeah hwehwe ne pepepe. Okay, nti say afei do bi tie ya maso ye na himfa ne wo. Yo. The edikan be the inchia ebema yen CEO Dr. Selby. Na me the inchia sronko so ama me regional director Dr. Edward Kuju. Na me chia National Health Insurance ejuma efo nyina enkanka omo a ye ne omo esom eye ejuma ewo Brim South ha. Empempi na ya na nkofo Brim Central. Bepacho me no na me ka ho asemi. Oh, okay. National Health Insurance yen office no wo mbra kwan mu no edin ne the Brim South. Oh, okay. Though it is located and situated in Brim Central. But yen kase Brim South na sha se free Achemoda Brim Central. Eko AME Eko Brim South straight through Efa Achiase district. It is our 4 district in no and ye kabuma ye friend is Brim South. Na ahinkro no ewa Achimoda o hwehwe baby a ye office no wa ye ne GS na ebohye udru police station municipal police directorate on baby a friend is number 9 na the chi hope ye nimu pe a grade 4 ewo ho na ye chi kakra so no senate 4 ho nti enye ira kwan kra ho na wo hwehwe yen aso ye na obehu yen ye sign ewo satellite office ewo Achim Stradru. Okay. Eno echi no so no mbrano nkro etwitwa ye ho ehia fiti akenkensu ekopem ehia mu yebo apro ekoho ekoye ejuma wo ho nyina ndra sei ne ye wa kenkensu ne enuanmu bi so e wa cross a mo ye ejuma embrepem na bem se PRO beka baby ande ye ejuma ne nyina. Okay. All right. Now ye hu say mo declare a week celebration bi eno e fa den ho. Yo. Me da say National Health Insurance last year and officially you roll it out week celebrations, Now we the second one mega second one yeah. I feel there no dia edaso and it's using the Ghana card to expand access to healthcare. Using the Ghana card for expanding access to healthcare. Yen name ze Ghana ya adwin say yen na ye ba be use card ba ko Ghana card. Into institutions ni PN National Health Insurance. Yen ne NI for akọ Benkromu aye say ye be merge yen National Health Insurance card to the Ghana card. Said the way I say impofri ma na so bi yare. Na otutu nipa ne botom anaza wo hwehwe nipa no na hu ne Ghana card a okopie ayaresabia bia na ye betimi ahwe no afi mu ina no ye frɛ ase a ye boss e no ho de ro na da pen de ye hyemu kinapa enti wo Ghana fa na ina no ye tu sa da pen e de esi ho no ma ye bo sa asem ya America ho de ro na afi so no ya sre Ghana for ne ya shom ye dwumefo no esrasra potem boa so obi owo Ghana card and National Health Insurance ne bibia no ye betimi aboa ne ya link card no e de abom ye link e de mawa okọ ayaresabia bia na utimi use efen ni sen o Ghana card no e wo ho embri bi atwem me hododo me kakra na no kra ne yen start week ayaresabia bia me komede me Ghana card ene koye enti we any akwanya sronko ayede aba ama Ghana for say yen nyina yen hwe na yentimi en link ye card no so opesa o link o card no wan kasa opesa wo ya short code you use no *929# obo *929# na we choose option number 4 we choose option number 4 obeka say enter your Ghana card number. O enter your Ghana card number no now send there. Obeka say enter your National Health Insurance number, membership number. O enter o membership number na automatically na sa 2 cards no a link.
Okay. Se oye na se anye yi a na bia problem kakra ewo o National Health Insurance card in so. Oh, okay. Information na ewo Ghana card ne so no. Eno any information na eno any information na yebeka se edimu pa. Enti se o link na se unya any issues bia yen no ya to ne din se mismatch. Me fa ne se me din de Benjamin Kuku Beiding. Me Ghana card ne so no edin a ewo so Benjamin Beiding. Me National Health Insurance edin ewo so Benjamin Kuku Beiding. Enti se ohwe saa din mienu ya me nipedue ya meti he ya me ana me kura saa din no. But ohwe din na wo Ghana card no so Benjamin Beiding any Benjamin Kuku Beiding. Me pa cho pa na. Enye pe. Enti eno ne koba ne saa na yebeka se mismatch. Eno saa no wankasa wuntimi you see *929 hash no. Enfa enlinke saa 2 cards no. I just say obo apro eba yen aso eye. Obedru yen aso eye a yankasa wo abefo kwan so no. Yebehu kwan yebefa so yebe linke dia ma. Na no so no wonche. Obedru yen aso eye na no within 5 minutes. Na yetimi alinke o card no ede amount. Eno ho anamuntu ene eguso aye etu. Na adia ba ko a me pese me twen Ghana for enkanka yenuanom a omutie ahenkan FM inde anope adwen esiso ene se am say Ghana ye part of the United Nations intino United Nations a share say by 2030 obi bia oye member of the United Nations a Ghana for eka ho no we must have access to health care. Potoka sem ya to ni dinze universal health coverage. Na National Health Insurance and ye use it as a drive to help Ghana to attain this SDG goals here. A part of the UN goals are omo asset. Okay. Oba yem patem ha se ya fiti akinkensu ekopem ehyiayem. Share your population size, it is about 330,000. In print, I mean, okay, say, Oba National Health Insurance, your database, Omukra National Health Insurance cards, 180,000. Until we have a deficit of about 140,000. Omu in register National Health Insurance card. Da pen mu no dasronko a yetude esi ho obi bia obebo apro atwen aben bebi a National Health Insurance ejuma enfo wo no ka umfie no ebro 18 years a ye card ne mawa ka obe 1 month waiting period in prempra me no ka say da pen mu no and am say ye pese inkofo pi na netimi enroll into the National Health Insurance scheme. Now for you so the Abuaga na ni etimi achieve your universal health coverage ya share by 2030 you be achieve no ye ji sa waiting period no e dey free up intinde ya no oye o Ghana card from 5 years upwards akopem the 100 years or so oye Ghana card na inde ya na be active so hu dodo inde ya obetimi e dey acquire resabia da pen etwem ene ndaka credit enim ne twem a se obeya ebe ma 1 month waiting period afesu so bia ne card ewu ebi mo ho ma be 2 years be 3 years ebi mo ha be 3 months be 4 months omo card ewu a omo en renew ye eno no se o renew a ke be ma 1 month waiting period but sa da pen ya ye di ye na wotwen ye yi sa waiting period no so free ho o renew no ende ya no ebe active na wetimi ede akọ ayaresabia we ene enema yede esi ehonom ama Ghana for enkanka yenuanom a omo etie yen ewo ahenkan se eye opportunity a yenya na yembo modern se ye be use this opportunity ni etimi ya yeni Ghana card yeni National Health Insurance card no yetimi aye in tempa so na da pain sa
opportunity yenyen empire ho obi bia ne card e wususu no mbo modern say obe renew ne card. Okay, enti mami misa PRO na manager nje na home kakra mami ado mama misa se we no a moyi na wotwe si ho no ma de celebrity na mu mancro for the opportunity no eye mu office ho nko an je so mo fa ka ba ana mo criticity centers be to the communities. Okay, me pacho me da say ne di kan me tie fo nyina emra no bia no ye call out ye ko nkra na se ekokoye adwuma e wo honom this week nso aye NHIS week nso so no ya tu ye ho agumbonten so still a ye adwuma e de aboa ye manfo no nti eye enei de ye setup anase ye de machines no akọ nkronkra me bodin ye wo asene ye wo manso ene ye wa kim so adro ene achim ewisa. Okay, nti yensi so biem ye wo asene ye wo manso eba asene he fa na mabo mo we no baby amu ye omufuneral grounds on ye ben bank no. Okay. E honoma ena ye wo manso. Okay, manso so ane ye wa himfie honom. Okay. Ene ye wo akim so adro e hon so ane ye wo market honom. Okay. Ye set up o market no honom. Ene ye wa ewisa ye wa ewisa so funeral grounds. Oh, okay. Okay. Inti eno no be last for the period amo ye 1 week celebration and I be wo honom a they be eno de bia o baby esun baby yakọ nti ene de e honom na ye set up a ye adwuma e wo honom. Okay. I think say we send the last minute na ba be kan because na nke 3 teams na ekọ but anope no last minute ye de ewisa aka ho Oh, okay. Nti ene de sa for town si ene ewo. And mo be shift during week celebration. Nyame admoch na so e wo baby ebekọ nyame admoch na ebekọ esuboa ebekọ etianka mankwanta ene aprade. It started to ebia team back ko be ba beka ho but provisional one na ye no ena mabobo so nyame adomoch na yebekọ achimesubua yebekọ etianka mankwanta ene aprade nyame adoma efiada yebekọ anamase yebekọ esuoso ni akọ ehyiayem. Okay. Nti mama sanko manager hona mibisa no question we manager looking at the way as a more district eso na ebi wo ha ma dwen ho se bi dachi ni akirichiri bi no mu be create sub stations bi amo be gina mana mu wo hono mo. Yo me dan say administratively ya report at the ama your head office omuguso omutu ho anamo very soon and I'm say yeah 4 districts political districts into very soon sa district in no omubenya omo friends offices. Oh, okay. Na omwitimi edi ho djuma. Okay. Won krate mu no omwefrase a omutu ho anamo. I see. Inti week celebration mo be wie da ben. Ya started no adwoada no. Endra se na oben kroma ebem so adwuma efo ni bi kra be kan ye ho. Ya de momome efa krom ema Ghana for enkanka omo wa chimodan ne mpeso aso no ete se week na na de si ho no ma ye de di yeda na ye roll out niema so a omo betimi infasode omo betimi enya ni bi e de kire omo nti efiti adwoada ekopem kosiada na wo yen hyehyem no yen ye dwuma pote pa ne se ye be roll on people into the scheme. Nti fiti adwoada no akopem memenda ye tu de esi ho se ye be chinchin bonten so ni ahwe obi bia etwase ye ne card man wo sa adapem ye be ye de ama no na ni gesem wo mu ni se linkage na ye kan linking Ghana card with your national health insurance no ejumayefo na bi susu ne yasen tu omo suso egu mbonten so na me gide se madam be kan ho asem ye new cards ewo nkronkro no de amom no na ejumayefo na bi suso enamu a omo rera empetem fiefie mu na omo boa na omo ntimi link ne anim se ya maame nom impenifo ne nkokrafo no ebia na omo hu ye papa na ejumayefo na nkasa so eboa na ya ye saa ejuma no enti da pen mu nyina no juma ye di esi ho no ma ye di na ade ba ko a mepese metwe Ghana for adwen edisi so ene se launch ye launch ye week no ewo Accra Conference Center. Her Excellency
the First Lady of the Republic, Mrs. Rebecca Ekufu-Addo, Opao, a very important share benefit package in childhood cancers. And the benefit packages, me aba ho. But my any kind who answer registration as a fair na me ba so a send na metua ages, Madam, almost come with you. Pierre Rebecca. Oh, okay. Me pacho say owo a free 0 to 3 months no. Oba na maame no e card no e cover ma akra no. Nti se oba ni nya 3 months na se okọ oba ne ho mfa na o de ne kọ hospital a wo maame no health insurance card and now the back of our client so benya 3 months. Okay. So nya 3 months from 3 months e de kwa de could do 17 years no. O ba be ye fofra 8 Ghana cedis. Se obuobi na oba be renewal from 1 year going for no. Almost from 1 year na de ko 17 years no. So oba be renewal 6 Ghana cedis. Mobile renewal ye ma 6 Ghana cedis. And I'm penny for no from 18 years e de ko 69 years. For 25 Ghana cedis for new registration. O ba be for 25 Ghana cedis. And as a o ba be renewal 23 Ghana cedis. 23 Ghana cedis. There was net contributors. Omo contributors net no. Now yes net o don ho don net for. So o renewal o tia 6 Ghana cedis. 6 Ghana cedis. Say bia was net obi on more net contributor but on meje Omba me emfa ne SNET number no ento ne health insurance no so ema na obetimi abaye office oba ye be ye sa merge no e de amount se ne be ya o renew health insurance card na obetua 8 Ghana cedis instead obetua 6 Ghana cedis instead of 23 Ghana cedis no and from 70 years and above for no so omutua 8 Ghana cedis for new registration obaye for 8 Ghana cedis and as oba be renewal 6 Ghana cedis. There was net pensioners. Almost so year for 8 Ghana cedis and almost renewal and also so 6 Ghana cedis. There were categories for front, so you were paying for say onyem na say oba be your health insurance card say a year for say a year renewal untieska. Ye wu hia na say obeje chit and say paper e wo hospital ho no ma e kye say wonyem omo be failure amount. Now they buy aso ye ni aye e the amount for free. Military men almost so ba omo with military ID card no almost ye ma omo any almost spouses na area na se ni kun ene ne ma almost ye ma omo for free. Ye will leave beneficiaries leap for no so no ye ma omo for free penny no leap for ye omo a aban eti omo kabo so me ye won kofo bo mo ye kuo for ye from and make say omo ye most likely no aged omo a so omo ye mera omo ntimi nya hwe no enye livelihood empowerment against one no but obi ono ma say oye lip no e cover and one ne ma enyina nti e bia nebusuafo ba emienu miensa enan bia omudin wo list nim no omo nyina omo ba ye ma omo for free. It was school feeding funds to school bia aban e feed omo bia no aban say ye nya omo card e ma omo free for any renewal ye be ya mom for free. Okay. Ye doso ye wie ye say 1 week 1 week akwantu enti ye be ne kaja bi na ya toa so afei yamra questions bibiri na nkrofo de aba ne so na munyi ano mfa ma yen enti eno ma menko general manager ho na manager enso so emfa no ye mfa ma yen ye hu se mo ye launch no her excellency se ne o kan ye no o ma ye hu ada packages yo ma san de aba be ka benefits no ho but before you be kwe no so kra no health insurance no summarize mayen e de be ne cover yo the mechanic health insurance a cover primary health care inti wo you can national health insurance you can primary health care facilities are under secondary health facilities and as a tertiary no more under the primary health care almost services provide on the national health insurance cover make sure you know what I say into your categories oba start here levels your cheap compounds your health centers
yɛwɔ clinics na yɛwɔ hospitals hospitals a ɛwɔ districts ɛne municipals ɔmo no yɛ classify ɔmo under level C nti from level A, B1, B2 and C saa facilities ni nyinaa yɛ classify ɔmo under the primary health care and as a primary health facilities nti basically services are saa facilities a maka ɔmo ho asɛm nyinaa no ɛyɛ chip compounds health centers clinics hospitals under level C because hospitals in ebi ɛyɛ under secondary health care ebi ɛyɛ under tertiary like the teaching hospitals ɛno no ɛyɛ the tertiary then regional hospitals ɔhɔ no edu baabi ɔmo services ni bi wɔ hɔ nom a health insurance nkɔba but under the C they say government hospitals private hospitals saa ɔmo services ɔmo provide ni nyinaa no health insurance cover enti mayare makɔ hospital yaka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ebia para ɛna mehia para no health insurance cover medical culture say services any medicines are primary health care hospitals under level C clinics health centers adwuma bi omo ye bia no cover health insurance cover but they are normally at times so be kwa pie hospital bi na omo say edru omo de ma no etwa say utua ho sika eno no mpempi ne ye ne hospitals no mpenifo hia ye ma omo ti ase say etwa say omo kire emu kire patients no omo ti ase enya say omo services ana say medicines no omo de man health insurance and cover but hospitals ni bi wo honoma your friend is stocking of their pharmacy with non-insured drugs se para ena yede mawa para no yewo branded drugs inti ti say wo udin de Obuoba me din de Ben yewo adoma ye nyina na ye nipa me pa sho de America no ati ase but ebia Obuoba ena ye dura yede mawa eno ena wo national health insurance drugs medicine listing ti say koba se ebia Ben ena owo ba hospital ho no doctor no ede mawa eno enam say ni health insurance medicine listing eso nti no ebia obeka cho say tua but ye ni omo no akọ apam ya sign contract. There is a contract between national health insurance and the facilities and omo me ati ase say omo ebe share yen subscribers yes so ye ne omo register national health insurance no yes so ye ne omo akọ contract say oko hospital o don ho be join national health insurance na so oko hospital a ye health insurance e betua ohuka inti hospitals na and as facilities na ye ne omo ewa apam no empempi no ye ma omo ti ase say etwa se omo stock omo pharmacies no with insured drugs are under national health insurance your medicine listing so inti mpempi ni si enya sa report say bi obi say makwa ya resabia me call ye ndure wo ho nyina no ya ma metua ho ka ye tu anamon eko ye bo apro ko ho no ma de ya ye dikan ehwe ni say ye hwe omo medicine log book ehwe say susuampa omundra omode bai sa da pan ni mu ana say bosomi ni mu no emu ahe ena omo fire a eye under the national health insurance medicine list so ye hwe na se ndro na omo efa no se pina no enye under national health insurance ye twen omo adwen egina so say de omo ye no omo eye ato embra na no kwese me wo mu ni say nipa ho adwuma ne ye hospitals and so omo me ati ase say enye se boapaye omo mfa medicines under the national health insurance
omu nyinaa no form ndro from the medical stores regional medical stores ndro ni so bi wo honom a ebi ahoɔden edidi ebi so enti ka no krasem no sɛ oba yaresabia ho ni kwan so omo ka kyerɛ sɛ national health insurance edro we encover ebia esono bia ni sɛdeɛ ni pedua anase ne bobre no ete edro bi wo honom a yɛde ma wa ohun betimi atɔn ntem ebi so wo honom a ohun tɔ no check akransa wo de wi obia esiti enti na se community mi kyerɛkyerɛ mu kyerɛ sɛ edro we wo national health insurance ya medicine list ne so we ye de ma wa ye free but bia we susu na hoɔden no wo soro kakra ɛno no de ye de ma wa ɛsɛ wotua ho ka ɛno ne na mpempi no mo kyerɛkyerɛ mu na afi de akɔyɛ sɛ edro bia me call hospital bia no matɔ de to so biem ɛne sɛ medical bobo say your levels, your level A, your level B, your level B1, your level C. Level A no the chip compound. Chip compound onko enko medical doctor ewo ho. And as a physician assistant. Even chip compounds in the crown you mu 2. You A and you M. M na just say a chip compound that you midwife ewo ho. Inti se o yare na se o kopie chip compound na ndro na edro so omo de mawo no ebro omo ahoɔden so a omo de mawo for free a omo ntimi mfele claims ma national health insurance. Okay. Inti no sa no obehwew na waka cho se national health insurance cover inti tuaka. Ne papa mu no de ese ko ye ne se ese ko mawo referral note. Say nipa asimesi Obuoba aba chip compound ha me hwe ne yare no ebro me ma hoɔden so na o de krata no aba either level B1 and answer C ye hospital esompempi na no ya na omo nya ne sa nti ye bo apro ekokɔ sa facilities na mbra no so no ye ne omo hia mbra no penifo free koforidua ne nkran eba na yani omo so akasa. Okay. Enti yabre ni enti yebehwe na ya twitwitwa so mo time na akasa de aka 1 minute. Enti o time na aka 1 minute no ye di bisa new benefits na masan de ababeka ho no. Na afei ye wi a mo time no asa. Na ya pon wi a na afei masan frɛ mo aba. Na mama atiefo no so kwan. Na mo bisa mo nsɛm. Questions ni bebre nso wa ha. Enti benefit ben na masan de abeka ho no. Oh, benefit a ye de ababeka ho ni jesem ni se na me ka ho asem nkola totofia wa edrum pempia eye omo so no omunya cancer a your friend say childhood cancer eye cancer nka say yenim say ne pre no din na eje sika eje adaje eje embre enti say oba ekonya childhood cancer na se wonni sika na ekwa akoye ewu asem enti omanpanyin His Excellency Nana Adodanko Ekufuado on national health insurance in penifo atenase aye say childhood cancer nine ebi cancer of the blood, cancer of the eye nkolanya sa cancer no nyina ye de aba be share benefit package no but sa cancer ya ye de aba be share benefit package no none of the facilities under level A, level B1, level B, level C ain't mean treaty. Facilities at level D, especially the teaching hospitals. Kolebu any Konfanochi. It's a hono no say akolano ekopi hono na say wonya cancer. Sisi a your benefit in it the benefit in it is national health insurance. Ebetua. Okay. Any other benefit ka ho? Yebeka ho asem batenye ne yesrem we brain nti. Yebesa pen brain ne aba. Sa unse ma ya de. Why Madam Adoma meboa. Me pacha o. Thank you. Enti ya bene de aso. Ya bre na so. But questions are about ha no. Ana my break akra be 10-5 minutes bi. Naka questions no. Na say tiefo so
ebe bisa nsɛm bi a na ka yɛgyina saa akɔnya yi so. General manager na ɛkasa no. General manager na ɛkasa na maame adoma. General manager na ɛkasa no. Wɔse yɛn san fa 10 minutes nka ho. Yate. Ntumi so ntwe na no wɔ fam. Oh, ade. Hey, na me say no hwan. Better na na ba pa. General manager. General manager osan general secretary dey tena hɔ. Di agura asɛm ato. Okay, nti ane question number 1. Ɔse ne yere kɔkɔwo ɔno ka the date bi aba 5th and 20 is it 24 for saying hefa. Okay. Ɔse ne yere kɔ ɛyɛ Abenase chip compound ɛkɔwo wɔ hɔ. Na ɔkɔwo ye no ɔmo ma ne tua 150 Ghana cedis. Enti obisa sɛ oyere kɔwo a utua sika. In fact, no kwasem ne say maternal health care is supposed to be free. Inti say oba ekwa akɔwo na say ageniska ni kwan say ageniska. Baby omoji iska ni bia no mfa details no emayen. Onfre National Health Insurance your office. Yebema edwumayefo edi etire na ni sika ya agenisika dia ma ni pempi omo report ede mayen no yekoje omo sika ede mo eni kwan se oje obi okwa akɔwo we cry there ye normal delivery eni kwan se oje 1 Ghana cedi. Okay. Even cesarean session no cry no doctor for air pile no eno no ye omo ye wi National Health Insurance etua ehoka inti eba maternal health care eno de yem friend de agrokra se obeji obiye sika na enye opemfo se oje opemfo sika na se National Health Insurance ya so ete yen anya de a ye twentwen so kra ebie sisi ewo ayaresabia pia edwumayefo omo yesa no ye gina so se edwumayefo mpenifo no omo hwe se omo betwe sa nkofo no aso enti ye besre nipa no ma yaso ente on fa information in Brian office here. Okay. Facility crow margin scan ye be hwe na ya gene sika. Or the facility ni dinya ba say Abenase chip compound. Abenase under Brimu North but notwithstanding no me the number ebe ma na odi ama no. Okay. No wa frɛ ye betu ehun anamo. All right. And we so say opesu ohun say oye BP patient health insurance no e cover. Na me di kan ka say drugs medicine list no say drug ya de no under the medicine for National Health Insurance medicine list any kwan so to iska. Okay. All right, inti we ya no kama and obi so ye complain say odan government hospital. Okay. Para ya mane kotoye. Say issue no I think it's the last week or two many new pharmacists in the share. In fact, or they make call stores. Share drugs. My mate say, and yes, obeba facility or number say para any honti koto. But in draw no more de bano. Ayana at times a call 101 until be a bedroom obiso. I saw money a drone bino. Ne be ana sa particular drugs in any one no man. The only thing on bet my and say omo be ma friends prescription se kwa abontin koto but meni na hia wa hye mebo so obehwe se drugs are essential drugs are especially patients ba abribia na no ene ede ma omo no obe stock omo facility no with sa drugs no notwithstanding ye be sign aba pro alcohol biem na yakọ address sa issues. Okay, eti manager ne be ne say questions no ye be pause bi. Okay. Na aye wakono se ne be ya akwa obeba biem mate na nyame ya adom a da wo beba ne be san bia homa no mate na de wo watie wasum mate enti anope ye da se mo baaye yeso ye da wase pa na me gina kwanya so edi nchia sonko ama National Health Insurance edwumayefo nyina enkanka omo aye ne omo esom ewo achem odan ha sei na fe so si asre say the pay bomodin so be renew National Health Insurance so ni bia bomodin so be ye bi na wa link it to Ghana card said the beya ubetimi nya access to healthcare. Okay. Yami insure obi bi oti. Yami insure won so mo pa. Mami adoma ye da se mo baaye. Yate. Yes ye da se mo je yen. Achiri din. Okay, it's here for ya ne National Health Insurance empanyimfo na atwetwen komo no omo ye importem ha no mo. Nti ye ne district manager Yura Benjamin Kuku Baden.
ɛna maame adoma kisi ɛnso so ɛyɛ adoma kisi ɛyɛ PRO kasamafo ɛde national health insurance mi yɛtwi ɛho yɛba yɛsan wɔn nkɔmɔ taw bi yɛde bɛfam ɛde amamo nyame yɛ adoma questions no ne aka ne nyinaa yɛ pile agu hɔ yɛba bie mu a na yɛne wɔ mo ɛde asi ani ɛfatɔ yɛntwi ɛho mmra na yɛntoa so. Mattress no redo, matchel. Namo wanyama damo for my fell. Moon kada damo for na me say make you say make sank philomena menu me na wave. Hello me na me kuma na wave. I'm in the mean teacher, bosu man na me. Nana me waka fasma waka fasma waka Nana me waka fasma waka Samoto bala na mesaka mo huda kono boso na mamba no kwa ewi abrim poni ama mamba no kwa meneni agim poni nka wo mana kan ko bodu da chibi no bohu obosu ma be ya Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM smaba menu mi na wefu hello mi na mekuma na wefu amene mi teacher bosu ma na medu nana me Yegusu esomo ewo Maakye dwumadie eso kan na sene so ese ene no ye wo nema bebre e de mawo na nti mane nyongonwa obi se ne na sesa sa na hanom de tie sa na ye no ye ta keep on ya surprise o kakanga kra eti Maakye dwumadie so no se de wonim se ukede bia no
aya yakɔ bremu emfimfini mansi no emu na yene assembly no agusu abonkomo na ya hwese de no mase bi enso kɔ Maakye ne a wasi esua de from one etu wana mo so ne etu wana mo na timi aboa eno ne yede eto so de ama wo kai na hye ne nso ese ne nso ye bekom na hye badwafie na fitusam ni owura kinofori atanso budget na awde kwakoto edwa no omana ko mabosika afempi no ani aduonu mienu 2022 de no eno so ye kwakofamu enkomo no de abrewo etu ne ye ne etena Adisi an mamenko aye bremu emfimfini mansino emu bremu central municipal na yene onom emmo enkomo ora Jesus Martin minua na pomai boko we dey sama abafie of course mo yira ya dom kakra chine be hwe ma yehumo bibia ba fine ana skai bi bae na nyabotre skabia bae woni tu kwa chele ye David hey Star Jesus yes amma yehumu bio bibia ba fine e wo behum don't worry amma yehumu bi e ba wo behum adena ye ni mu yira wa na foin light off ti obi anka bibia ba fine and so mo ba so ma fumu pam last 2 weeks here ba last 2 weeks na wa last week na yamba last week na wa you were not around yeah no cre ampa ko timi ko chin ka kam ko dimpa yes pa ni edini ha no se apom so boko mi de nyame ase opanyin kesi die ase mi hyedan hia no wa yo ono awe eja ma che o ya eja o namba cho na pom oba de adom me ndimba cho so udin no ne udible no me so me de Franklin Cancer Franklin Cancer NI okay NI boss no last week mi na metete wo no see last week we interview no na nipa won ni kasa won hunu see me body no okay ono okay de yami ase enen komo no ese afri hene nen komo no NI be sase o de be fam kakra na Ghana card na nkomo Ghana card na ho nkomo se e wo se ye bodewro na etiefo nyina ete okay se bibi ekoso sanse ye se wo so kan ya ho fa nhye table ase wo di si table ne so manipa nyina ehu se bibi sa ye den ekoso na ansa na no mamini kan enchia madwuma yefo amene omoye adwuma in fact omo adwuma yi nti se mini office kra mani enya me machi se sia mini ho ya maba he omuguso omo adwuma kama yenya problem bia te me di kan chia Moses Akuokon ono no ye AAO, that is Assistant Administrative Officer. Oba na se odi obi ba be guarantee ama ono no be hwe se obeso affidavit obeye oath ni ade na we interview ayama kama afi George Agbili ono na ye ARO, Assistant Registration Officer. Ono so na be fill forms na ma na interview bi obe interview and we say you oye Ghana ni ampa ansa na odeka ya wa start registration na ma na Bright Obin ono so no ye me atio, that is Assistant Technical Enrollment Officer. Okay. Ono no te machine na chi a obehwe no atwa picture no na wasan print o card no e de amount. Fantastic. Nyina ebo adwuma pa wo office ho nti me de o ma se bebre se o ma so masen na mekoso nso achia Honorable Alexander Akwasi Akwa, the MP for Achimda constituency. Ono o kana Achimda ti uchi ana no aka na Achimda when kana Achimoda Achimda constituency. Achimda aha o ni abounce no ya bounce oni abounce no za na achia oba pani Mrs Victoria Du, the municipal chief executive. Omunyina ye ba o maso ya sin ye pa na ma se achia me executive secretary ne sere so na me si wo Achimda ha me ye adwuma, that is Professor Kenatifa. Ono no ye the executive secretary for NIA, me ga the CEO NIA inti me chia ne bebre na me hye me kasa na se no NIA, National Identification Authority. Okay. The American say emremu no, the law
has mandated us. Now, all kind of law now, Act 206, Act 707. Act we na a mandate NIA say, ye bema Ghana ni biya an identity, a unique identity, by giving that Ghanaian an ID card. I bet you say, or ye Ghana ni. Na sa ID card, we are giving it to both Ghanaians living here and abroad. Mamen can be both Ghanaians living in Ghana and abroad. Okay. And if you are, your best sign, ama. All the battery ni more Ghanaian living here. Omote odaha. Omote Ghana. Ghana ha. Ene abruchiri. Nti Ghana form so two bata. Ometu bata. Okay. Omu nyina so ekwan da ho se ebe nti emri bi bedu a ye de betoa ewo baabi omo so omo Nigeria so omo abruchiri so omo hin no ye de betoa na yakomo omo cars ni nyina bi na emum oye Ghana ni no naturalize ama country bi a onka ho nti ano no mo me enhye ne so once a obe naturalize it for another country no why renounce your citizenship to Ghana opeso ebi a wakotena krobi ma me mfa anya example Germany watena wa edu ba bi so opeso oye Germany ni no one naturalize it abedani Germany eno no de empache onye Ghana ni biem. I just say ye free bibi dual citizenship oko e kire say wo no oye nipa ba ko de na enso opese oye Ghana ni san ye Germany ni eno ye ma ho nkrata I kire say you for acquire the dual citizenship certificate eno no o ba o de sa certificate ne beba ansa na ya hwe so I register ena de tosu mienu nipa ahoro a ye besan register omoye nipa omoye permanent resident oye onye Ghana ni na emum oye permanent resident in Ghana ya ma oman na ma onkrata se utumi tena Ghana sa nkofo no so ye ma omo cars ni bi na emum no unse o Ghana car no se o de wo ha be unse efi asre GHA eno che se oye Ghana ni na se oye foreigner na ma ubia ye be chrechi se oye foreigner ti ye ma to say Ghana de na ye GH ni bi eye the same card no na emomo de ne nsunsun ye wo me identify o say o ye foreigner pacho ya te ase nti bi a say ofi Congo na abetena Ghana e bi a wo de best start with CON. Oh, okay. Ofi South Africa no aba e bi a de best start with CHSA HS ofi South Africa afre de edi ho yenso omemu ne ye wo nipa bi a omonso no ese omunye Ghana for the but omo person omo dane Ghana for ya na omo naturalize it to become Ghanaians sa ni panen so no ye be mo omo Ghana card ni bi okay e ba cho ya te ase te say den say ni Ghana for ye ko aman bi so ni ye ko naturalize no e be dane it say bi Americans ni e ma ye nkrata no sa anso na ye wo aman fo bi omo so abetena ye memu a omo so say o Ghana ha ye de ye pese ye Ghana for ye de oma famrem amom nkrata amom abeda ne Ghana for sa nkofo ni nyina so no omo so ye mom Ghana card ni bi na the tractor the category of people ye mom Ghana card ni bi refugees American refugees enye obi a watufi ni mema betena ha wo mereko a wantwi bi asi ni memu nko a na friend refugee na emom no wow ye refugee ya register wo Ghana mrem se na nsen oti ya ba se ye bebubu budumburam ho no Liberia camp ho no ye say omo ye over say 12,000 or so na emom no nipa wo ho a omo ye registered just about 4,000 or so ti sanko for no omo ye registered no omo na mbre ne so a ye be mo card ni bi eno kran so eno so ye be identify say o ye refugee na me pa cho obi onu so seek asylum so ni nyina eka ho mu nyina ye de mo beka refugees ne ho na yare na no ne mbre ne nso ye emre be so a ye be nti sesi a no ma men concentrate wo Ghana for ne nko a so because ye fi Ghana for registration no eno na afi na ye fi ase so mo beka ya somewhere 2019 2020 ye bie kwan se Ghana ni bia nkoye Ghana card ni bi
that is the mass registration. Now you the start if you age 15 years and above. Wa wedi dunum meboa kono fie dunum kono ema obia kokoye den eko register ye. Na CCA no me ne oka say every district and municipal bia ebie NIA office a achim da hanso yensa kan ye de yenso ye bie municipal NIA office a fiti ene kono sa office na be ye permanent they said the health insurance for one more office no abeye permanent office ni free obiem kopim say we ase be say nti wa be just unya assistant sa this is minya assistant no ma retire o no nya assistant minya assistant o mpe kurenya sa enti no ye bie office no 2 weeks ago 2 weeks ago now ye bie office no you started from on the 3rd ye be office in the na ya ne say obia during the mass registration no or register no nkofo bibiri omonsa anka omo card na ama ene ye hye omo bose ebeba ene me no ka say cars ni nyina aba okay ti from on the 8th ni ye bie kwan to ho say obia meje ne card ti me no ka say still akwanya wo ho a unya du ha ye be you card na ma ye be hwem ye be hwe paper na ye register o ye de ma o no ye ma paper mienu ba ko ye receipt na ba ko ye form na ye fill ye na ye ma o copy no o de beba na ya check it no wa kire ba bia register bia because o register o abo funeral grounds a cars no ya separate e bia se ne o ba ne hwehwe no enye ye den omom register o abo according to registration centers no enti no ebinum ba nyame anum kure ne ebinum ma ye bre oba pena ni refi baby o register no or register abo cross me register wo town afi you be hwe wo town for cars mu a ansa no abusa na o mi refi o asa me register abo ansa na obeba be hwehwe mu no na ewom timi sre occupational hazard oba na went me an kire baby a register ya o ma madwumayefo no ye bredodo into oba no akai so refi a o baby a wonim de echi no bo ano no ommo ano nkai o baby ko a register ebi nso o ho ana ye maame no mpanifo enye o ma nti ye de be che o obi o ho ana refie ni refi obi kura o aga na ka no kura wa ye bi nso ni refi ni ho so wa ye bi oba o se menye bi na da no maame bi ba o se ye se Ghana card o be register o nye bi ni se wo wa nye bi o se de bi like no kuta purse bi na me enhwem ye hwe ma Ghana card yi na hye mi wo se ebu mi nana mi refi o mi refi so register enyo ono a nti o go force an ye be pardon o nti yesre fiti na eko nyina no kwan da ho se oba o register na won san kan Ghana card oba ye be hwehwe kama ne de ama ba no anya botra kire be bia register ye na ya ma na emum no ba no anya botra ma ye san se network ni ye use card ni before I de be ma no odo nsa ebesi machine so na a verify say card ne ye wa wo de ansa ne de ama sa machine so ye network ene ye de ye wa ni to ya Ghana so ye network aye no ho on and off to ba na say network ni enye strong pe na akọ hadwen nti no ba na wanya botre kakra mai afi ni edi hobi ma me pese etiefo te ne se wa bibi nti ye bie kwan for mass registration during 2019-2020 a wanya kwan register sebe obi o ana o abruchi wetu kwan kakra obi o nso ana oyare obi o nso for various reasons nipa na ntumi a me register sa ankofo no so akwan na ho se fiti enne ni asa ya start ya fisa registration ase new cars registration na emom se na mi di kan no me no ka se nipa abebo apeso wo office wo no enya sam ketwa inti de ne se ya ye no se mo ba da bia no yetumi a register nipa be ye 20 because network ni nya kura se network ni ye de a da ko ebetumi a register nipa be ye 50 or even more. But because a network in na uha adwuma so afi na ye fi ase inti no ye encounter a lot of challenges with time no ye nim say ye be resolve ni nyina inti nei omo ba for new registration no
me no ka say ya start ya register mom na mum de e ne say ye hwe say ne nipa ne dɔɔso no yentumi mom ntena hwa e bi kura no bi hwa anu ne so nti ye ma ye register nipa be ye 20 ene ama obia number nipa 20 nti edu so a no aba ne a register because ye hwe say ne internet ne kɔ ne time na to me say twa enter amre 5 mo no yetumi a register nipa na be ye 20 ti ya ma obia na mess ame no ka say me ba na afi na edu nipa otoso me yensa eso ye registration nkakra gare nti o ma maka ni nyina no ye mo mu kofie say o nkonya mboa ochina na o ma ba na emum na em say eye nkofo bebre say te say de ye mass registration na ne ewo period no eye o mu say we nsu wo period bu ya ibetwam enye sa na te ti o mo ba ya cheche ma che o mu say office no be wo ho afebo into upekura bitumi enya botre emu adwo no na waba e wo ho akopem se wi ase besei enti no obi enya botre se woba na se news ni e ka se kofia no enya botre ade chia na wa yeden na waba enti for now no se ne internet ni tie ni no da bia bitumi a register ni pa be 20 na ya ye ne nkakra se akopem se obi ansa be ka ne de ba ko a me pesa me de ka ho what the back ho na for now no said ye wo ka said ye internet ne tie no ye so for now no said ye bre ne tie ni no ye be hwe na you don't do abo okay as abrin ka wasanka ya pon kra ko dada enti said ye bre ne tie no pani me ne wo ntoko abati wi a kire ho na ya kone kama enti wadawroma ewumu a na wasan aba sene ne wabayi na ye dia famu aka ye next week ye be san aba because sensitization ni dia hu hia nipa nte ye nka omu ntime mba enti for now no ebre ni nti ye di bibia be si ha no me pese oka ade baako because there's one thing we are the perception about my money boss why there but pese oka concern about you say perception say binum nim say omo ba be ye new registration there's some money involved okay clear that me ba cho say ye bi ekwan to ho for mass registration when to me and register bi na wo be register bi da na your first time and but you free untu ya bibia untu ya nanka last one na me be kan ye wa oye bi a card na yera no now per se yes obe replace no ba na ye foforo ma wa eno de obe tu ye 30 cedis because aban di kan ma ba ku free e na wa yera no to obe register for 30 cedis e na o ma obi yo ho so obe ba no medin sisi a medin assistant mpese me ye changes eno so ba na print card no foforo ma wa obetua eno so ye saying 30 cedis bibia aba be ye wo card ne ho a ebe ma ya print card foforo ma no de obetua na emom no be ye changes bi na ye print card ma de say bi a ye patcho waware akakakra de say bi a wo say wo register wo ka say wo ware ba sisi a waware 2% will be change o status o marital status e wo card no so a oba eno en ma card no so nti oba ye be sesa wo machine mama say oso mesi no wise sisi a waware na nti eno no de oba e free ye use nti status no na de wo change na wo change na say o date of birth bi problem ba ho na be sesa no ye ma wa e be ba card no so betua it involves printing of new card. It involves printing of new card and that was a utiaka. And crop for fresh one. Hey, what I am picking by to maybe the issues, maybe there are some genuine issues. Amanfo, any who question the doors. What frame no amame 1 hour sembe to. You tell say you are Frankie. I feel no waba. Na opepre ho we abebrente. Sa na tie. Nso wo hobby bi. Nyabotre. Ye mfa ne kakran kakran. Enti o mo fe no mu nyabotre. Next week. Open your time. Next week. Your programs manager ko he ni nutu a waso awa ni mu ho. Ye no ye benya problem. Next week. Ye be she de nyambre. Enti open ni yampon ohun na ye san twa ye ho mra. Na budget no. Ye mfa no so nsem fa ndre. Enti adesimama
yeguso sinkonya so sɛ de aka no ye nwa ye ho aba ye pija ye mu aba se aka kyerɛ sɛ enne no on budget review no 2022 de no ye ne mo a ana ese enkonya kopem sɛ ye de bibia be brewo awie aha nti no budget no munwie ya ye wie kura so sɛ bedi ho ano baba ye kakra nti no ndu aboi ye boaboy ho ne ya konkre bupuni mantamu na mrahye bedwafie yakɔ speaker of parliament and so ko na wakwa kenka budget no de amaye kama nti nyame ya adoma NI for no yes adom beba biem next week ye no mbe wo fia na nti mo ana mo frɛ no nyina mo de beche ye next week no ye ne mo ebebo ho enkomo pa ye bewura mo akwase ye won so mo hia mre bebre na yabo mu enkomo nti ye twa ye ho aba ye twa ye ho aba hey be na card you to mama na okay. Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema eme wo mpem pa o. Menua kawa kuma to wo yam amaje heba